tubanza rero duhere kuri perezida w'u Burundi yatangaje, ubundi turaza turebe ibyo u Rwanda ruri gutangaza kuri uyu munsi gusa, ariko mu by'ukuri u Burundi, Kongo n'u Rwanda ahantu ntago twavuga ko ishyamba ari ryeru, ntago twavuga ko ibintu byoroshye uko bigaragara. Gusa nyine ikibazo ngenda ngarukaho kandi ngenda mvuga, ikibazo ntago kiba kiri mu baturage nk'abaturage nyirizina, ikibazo kiba kiri hejuru mu bayobozi. Iki ni ikibazo cya diplomasi. Uburundi buravuga buti dore cya kibazo aho kiri, dore aho ati abantu baraza nk'aho bakwishe, niba mushaka perezida mwaje, niba mushaka ubutegetsi dore perezida, niba mushaka kurwana n'igisirikare murajya kurwana n'impinja n'iki zose muzirimbagura kubera iki. Ariko aho batunga agatoki, urabona ko ibihugu bigiye kuba bibiri. Bya bindi nyankunda kuvuga ngo kwiruka ku tukwavu tubiri birashoboka. Reka turebe ahangaha no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu, umwana, umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise. Jesse numva nko bosaba iki ngo kugandeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Mugabo murabona ntavyo bagira, baja kwica. Murazi ko bishe mu Ruhagarika baragandagura abantu, barasuye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba. Abo bantu two bavuga gute? Abarundi n'abaciro banza bonyene. Birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi, ndagatera soni. Mugabo tubashira imbere y'Imana, hajya nta kinanira Imana, hari higiye bazobona bibahurungukira ko batabizi. Mugabo duhanura abo babaha indaro, abo babagaburira, abo babaha amahera, abo babigisha igisoda kwica, babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda, babigisha kwica gukerera abantu. Twobahanura yuko bokwigenga ubuntu wo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro. Igihe cyose bazaba bagifise igihugu kibakingira, kibagaburira, kibaha amahera, kibaha ibigwanisho, tuba dufise ibibazo. Mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abene gihugu bagandagurika mu gihugu. Ikibazo regira kabi bisabwa rero yuko gwe no munsi amakomite y'umutekano muyakomeza akore inshuro ndwi gusuma ko mwakora, muzitirira ibihengeri byose umwansi yomeneramo, kuko duteye imbere nezerwa turamaze kubibona. Muga nta buzi bakwaka amakomite y'umutekano, igisirikare, igipolisi, igendereza, intwaro ya Nyabune, gwe no munsi cyane cyane mu komite karere no kubibe zose cyane cyane ndacakarongo cyane cyane kurubibe Uburundi ruhana n'u Rwanda na Kongo, mwashira inguvu inshuro. Uko rero bakunze urugo rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, mwongere mbasuhuze mwese abari mu Rwanda, mbasuhuze mwese hirya no hino ku isi, ndetse mudukurikirana no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu uretse izi ngizi turi guhuriraho n'ahandi no hino hirya ku isi. Mukomere cyane, turi kurangiza umwaka rero mukomere, nubwo turi kurangiza mu bihe bikomeye, ntawamenya umwaka utaha cyangwa se umwaka w'2024 uko bizaba bimeze, ariko byose bigenwa n'Imana. Ndumva ari uko bizagenda byanze bikunze kandi niyishobora byose. Ngira ngo rero ayo n'amagambo y'abakuru b'ibihugu mu bihe binyuranye, dusorejeho bwa nyuma nakanya kwigendera nkuru nziza. Byari muri bya bihe byari bikomeye hagati y'umubano n'u Rwanda utari woroshye, byari ibintu bikomeye cyane.
kuko icyo gihe baravuga ati mufunge imipaka, kandi kuko iyo mipaka yarafunzwe. Iyo imipaka ifunzwe rero burya ahanini abaturage nibo babigenderamo, inzara iraza, ibibazo bikaza. Nubwo rero urabona byaje kugeraho cyakora Nkurunziza maze gutabaruka, hazaho Ndayishimiye, umubano urongera uragaruka, ubona ko ibihugu biri kubana neza rwose, biri kugendana neza. Ariko uyu munsi ngira ngo nkuko mubyumvise, nagira ngo nabishyizeho gutega isitweruma ku ijambo ribanza hano ribanjiza aka video cyerekeranye nuko bari kubona ibintu nyuma y'urupfu rw'abantu benshi, abantu bava ngo ni 20, aho uravuga ati umuntu uza akica abana, akica abakecuru, akica impinja, akica ibiki. Niba barondera impamvu za politike barondere perezida, niba barondera impamvu za politike, niba barondera igisirikare barondera igisirikare, ariko ntabwo wazagenda. Urabona ko mu by'ukuri abarundi nta wundi bari gushinja ibi ngibi. Urabona ko igihugu kigiye kuba cy'u Burundi kiba icya kabiri mw'ibi bihe. Ntabwo wabonaga ko igihugu cy'u Burundi mw'iyi minsi rwose hari n'ikintu hano mu Rwanda bakivugaho. Ntibakivugagaho, bari bibereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahanganye na Kongo, bavuga bati Kisekedi kandi muri ya mazina bamuhimba. Burundi rwose ubona ko wabonaga ko n'abahanzi b'i Burundi bari kuza mu Rwanda, abanyarwanda bakajya i Burundi. Uretse ko mw'iyi minsi nigeze kumva ngo hari mu bahanzi kumva ni utwabazo, ukagira ngo utubazo dushingiye ku bahanzi ubwabo. Ariko urabona ko iyo migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yasaga n'iyari yarafungutse. Ariko urabona ko ubu ngubu hajemo iki sinagatotsi. Mugani wa Mukura arinda ati ntago ari agatotsi byita urutotsi, ahubwo ati bwita urutotsi. Urabona ko niba rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izahagara hari ikavuga iti u Rwanda ruraduhungabanyiriza umutekano, niba Burundi narwo buteyemo ruti ibi bibazo birahangaha, bikagaruka kuri 2015 bati abashinga uwo mutwe nibo ntago ndi busubiremwo ibyo ngira ngo ikiganiro mwacyumvise neza, nuko tuba turi kugaruka mu ibyo ngibyo gusa. Ariko ngewe icyo mbona kandi ngiye ngo ngarukaho hanini cyane, ntago ibi ni ibibazo umuturage akwiriye kubaza ubutegetsi. Nk'ubu bakagombye kuba bari kubisobanura mu buryo bugaragara. Ese barabisobanura bati? Turaza kubigarukaho ku mvugo ya leta y'u Rwanda kucyo isobanura hano kuri ibi bintu. Ariko ikigaragara nuko dufitanye ibibazo n'abaturanyi bikomeye cyane, bikomeye nko kubifata regeri cyangwa se mubifate minembwe. Perezida wa Kongo aherutse kuvuga ati ngewe ibi bintu nibikomeza gutya cyangwa se nibakomeza kutubuza umutekano, ati tuzarasa Kigali twibereye hano i Burundi. Nawe rero bateye mu ibyo ngibyo, urumva ko u Rwanda rwaba rugostewe muri cercle y'intambara. Kuvuga rero burya iyo umuntu perezida hagurutse nuko nyine abarundi ntabwo abarundi buri ukuntu bavuga ntabwo ari nk'abakongomani. Umukongomani ikintu kivuga uko kiri, ntabwo ajya aca gosha duruwati, wagenda tuduruha. Buriya uramutse urebye nk'uburyo perezida w'u Burundi abivugamo, nawe urabona ko afite agahinda kwabo ngabo, kandi musome mwumve neza uko abivugamo, namwe murabona icyo ashaka gusobanura. Byanze bikunze namwe murabona icyo ashaka gusobanura. Ubwo rero rubanda rugufi ngira ngo dukwiriye gusaba Imana. Ariko ikibazo burya ahanini njya nkunda kubivuga, rubanda rubaho ruvuga ko rufite abarureberera. Abarurebera ni bane, ni les institutions ziba ziriho, kuko ntago rubanda ari urwego. Rubanda ni abantu begizekita ibyashyizweho n'izo nzego. Rubanda ruba ruri aho ngaho, ari abahinzi, ari aborozi, ari abashonji, ari abakene, ari abakire, wenda bitewe n'utuntu babona. Ariko hari inzego guhera ku nzego z'ubutegetsi, inzego z'ibyo byose nibyo biba bigomba kureba cyane cyane zose z'ubutegetsi. Siko hari inzego ziba ziyoboye nk'ishyaka riba riri ku butegetsi. Ibyo ngibyo rero ni ikibazo cya diplomasi. Iyo ikibazo cya diplomasi cyanze, burya ibibazo biba bihari. Niyo mpamvu tuba tuvuga tuti nibo kiba kire, iyo cyabananiye nyine kiba cyabananiye. None so bishinja umuturage niwe uzajya gukora diplomasi n'u Burundi, niwe uzajya gukora diplomasi na hariya hirya hehe muri Kongo n'ahandi. Ubushize rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo turaza kubigarukaho,
bavugaga bati byari byateye Kisekedi umujinya, aribwo batumizaga uhagarariye neyase na ambasaderi wa Kongo muri Yasahari igihe bashingaga umutwe muri Kenya, ndetse ukabona ko Kenya, hagati ya Kenya na Kongo harimo akantu turaza kubigarukaho n'ibindi byagiye biba. Ariko none ahangaha u Rwanda ruravuga iki? U Rwanda rero hano ndabona bavuga ko ngo bateye utwatsi birego ngo bya Perezida Ndayishimiye. U Rwanda rero mu by'ukuri reka nkwereke ikintu ndi kubona. Ari umusaza wajya kwara umugani uvuga ngo nta kwiruka ngo hagati kwiruka ku dukwavu tubiri ntibishoboka. Sinzi u Rwanda ubu nukuvuga ngo nk'isaha cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda, reka no kuvuga u Rwanda muri rusange, abaturage turi victime. Abategetsi b'u Rwanda bari kwiruka ku dukwavu tubiri, kandi ngo ntawe wiruka ku dukwavu tubiri, bariruka kuri Kongo n'u Burundi. Sinzi ibi bintu rero aho biganisha, ariko icyo basabwa no kubirukankaho mu buryo bwa diplomasi, bati turebe uburyo ibibazo byakemuka bakumvikanaho kugira ngo abantu ibi niyo byagiye mu itangazamakuru. Burya iyo biri mu itangazamakuru biba byavuye biba ari ibindi, ntago biba bikiri bya bindi nkuko bitekereza. Ibintu uzareba abaturage hano mu Rwanda baravuga bati twirukanze mu nzego zose zinizi biranga, ukabona bagiye kwitabaza itangazamakuru kubera ko none za nzego zikabyumva kubera ko itangazamakuru ryabivuze. Hano rero ikibazo cyarenze abakuru b'ibihugu, bikarenga ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, bikajya mu itangazamakuru. Cya kibazo ntabwo kiba ari cyoroshye burya, ahubwo haba hari icyo bita burya urabona ko bazana mu nkunda kubabwira, mwagiye mwumva mu ma histoire byagiye bikurura intambara kenshi, icyo bita cause lointaine cyangwa se impamvu iyakure. Hano baravuga bati bacumbikiye abantu depuis 2015 cyagiye hashaka kubutembagaza, aribo bagira gute byose yumva ibyo bavuga. Urumva iyo ni cause lointaine, ni kuvuga ni impamvu ya kure. Hazaho rero burya amakozi mediate bitewe akaba ari abadora provocation ahanini. Nta wamenya rero ibi ngibi aho biganisha, ariko Imana irareba. Nuko rero bavuga ko leta y'u Rwanda turi kuvuga ibyo leta y'u Rwanda iri kuvuga. Leta y'u Rwanda rero irahakana ibirego ishinjwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ko ishyigikiye umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi mu Burundi. Mu itangazo rero yaraye ashyize ahagaragara, guverinoma y'u Rwanda iratera utwatsi ibirego bya Perezida Ndayishimiye ejo kuwa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abaturage mu ntara ya Cankuzo mu burasirazuba bw'u Burundi, avuga ko u Rwanda rutera inkunga Red Tabara. No kuvuga ko rero n'ubwambere rwose cyakora icyo yabayeho Perezida w'u Burundi yabaye droit mbega mu by'ukuri yagiye kuri we yapitsa ati dore naha ngaha bituruka, nta kuvuga ati ni Red Tabara ngo agiye kugoragoza cyangwa iki, waravuga ati u Rwanda nirwo rutera inkunga Red Tabara. No kuvuga ngo Perezida w'u Burundi Antoine Félix Tshisekedi bose barafokasinga source y'ibibazo bafite uko bigaragara. Bo bari kwerekana bati dore source y'ikibazo ngiki, ikibazo buri ati Red Tabara, ati nahangaha kubera ko baturuka ibingi. Niko Perezida w'u Burundi ubona byerekana, nkuko Tshisekedi navuga ati reka Daniel M23 sokuve n'u Rwanda sokuve ya M23. No, u Rwanda ariko rurakomeza ruvuga ruti mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma, hano niko bakomeza bavuga, u Rwanda ruributsa ko mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi rujya rusubiza u Burundi abarwanyi b'abarundi baba binjiye mu Rwanda mu buryo bwa magendo, rubinyujije mu rwego ruhuriwemo n'abasirikare b'ibihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. None rero mu magambo ahinnye y'icyongereza, none baravuga ko uru rwego rushinzwe kugenzura no gukora enquête ku bibazo by'umutekano bishobora kuvuka hagati y'ibihugu byombi y'ibyo bihugu. Mu itangazo ryayo guverinoma y'u Rwanda irasaba ibikomeje guverinoma y'u Burundi kunyuza impungenge zayo muri diplomasi aho zishoboka kubonera umuti bya gicuti. Hano rero ni guverinoma y'u Rwanda n'itangazo yasohoye, hano ni ku ijwi rya Amerika. Duri kubona banditse ku inkuru
hano rero commentaire nkeya nijya nkunda kunyura muri commentaire hano buri prestigieuse ku ijwi rya Amerika yari amara avuga ati gusa imbere h'u Rwanda si heza, rukunda kugira abanzi aho kugira inshuti, ariko mubona mu Rwanda habaye intambara bahungira Kongo ntibajyayo, mu Burundi ntibajyayo, ntibyakunda Tanzania, nubwo mubona bacecetse nta munyarwanda baha indaro ko murazi ko u Rwanda rwashatse kwica Perezida Kikwete muri Uganda, naho ntabwo Perezida Kikwete muri Uganda naho ntabwo Museveni yakongera kubikururira, nibyo bari kugira kumukorera, none mu Rwanda ni hava intambara abanyarwanda bazahungira. Hano rero nuwakomanze kuri Voix d'Amerique, noneho hano hari uwamushubije aravuga ati kuva 1996 irahakana ariko ikarenga ibikorwa none Innocent Minani avuga ati nizere ko Korea y'Epfo n'iya ruguru bavuga ururimi rumwe kandi ntawugendera urundi, naho iwacu byokunda gukora byakunda kuko u Rwanda n'u Burundi mubi cyane n'umubano senga. Hano ndabona yanditse mu kirundi kigize. Noneho rero Jean Paul Mpayirya yaravuga ati ni wiruhukire amahoro sogokuru nkuru nziza wari incabwenge wabivuze neza ati inkoko zishaka guhora zicudika n'ibisiga kandi tumenye neza nta wundi yavurwa atari u Rwanda. Noneho hano ndabona ni commentaire nyinshi zigiye ziriho ku ijwi rya Amerika, niho twari turi gusoma. Hano rero ngira ngo u Rwanda kugeza iyi saha rurabihakana ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda, ruragihakana ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda. U Rwanda rwo ruravuga ruti ibi bintu n'ukubeshya rwose nta hantu bihuriye, nta naho duhuriye nabyo, ibi ni ibintu by'ibipapirano kandi ni ibintu by'ibinyoma. Ndetse ngira ngo mwabonye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko yo ibibona, yiravuga iti yahereye kiranavuga ati twabahuje dukora ibiki mukuri ngabo muri Kongo. Ubona kuri nuza kubyerekeranye n'amahanga yo uko abona ibintu, cyane cyane kuri ibi bintu bigendanye n'u Rwanda na Kongo, ngira ngo mwagiye mubona position z'ibihugu bigiye binyuranye. Ariho nagiye mvuga nti niba Amerika iza yunga mu bya Kongo ivuga u Rwanda rwaratubangamiye, Amerika ikaza ibyungamo, naravuze nti u Rwanda rwaba ruri gutsindwa diplomasi niba barubeshyeraho ko bamara kurubeshyera ibyo barubeshyeye bikaza bivugwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Birasaba rero gukora igikwiye kugira ngo abanyarwanda nibura bizere ko ibintu bimeze neza. Ni ikiganiro bigeze kugirana n'abanyamakuru, mwaragikurikiye. Umunyamakuru kuri radio TV1 ni Kenisi yabazaga Kakamati twizere umutekano cyangwa dufate impoho twizere ko ibintu bigenze bite. Kakamati mutuze reka turebe, ariko ikibazo nuko ari kugenda hiyongeramo n'ibindi kandi ukabona ko ibibazo biri kugenda birushaho kugenda bitumbagira, kuko perezida avuga ati umuntu uzurondera abana n'ibiki kandi bituruka. Hano rero ikinyamakuru cyo mu Rwanda y'ubwayo cyavuga ko u Rwanda rwifashishije ikimenyetso rugaragaza ko rudashobora gukora nk'ibyo rwashinjwe na perezida w'u Burundi. Hano baravuga ko guverinoma y'u Rwanda rero yamaganye ibirego byatangajwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wavuze ko rufasha imitwe irwanya igihugu cye, iboneraho kwibutsa ko ahubwo bavuga ko yaboneyeho ibirego bya iboneraho kwibutsa ko ahubwo yanashyikirije iki gihugu abarwanyi b'abarundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda, bityo ko itahindukira ngo ijye gufasha abakirwanya. Ibi birego rero byatangajwe na perezida w'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye, mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyabaye nyuma y'icyumweru mu Burundi habaye igitero cy'umutwe wa Red Tabara bivuga ko cyaguyemo abantu 20. Hano rero ni Leta Rwanda, ariko Burundi buravuga buti nubwo ibintu muvuga muri ibyo ngibyo yari radio TV10 yakuye inkuru, Burundi buravuga bati nubwo ibyo mubivuga, nubwo baba mwaravuze ibyo, ariko hari abo bita narya ni baniyombarira bati bamwe bashatse gutembagaza, bakoze coup d'etat,
abarundi baravuga ati abantu imyitozo irakorerwa ahangaha timuduha baje ariko ntabwo muduhaba. Hano reka ture komantere no kuri TV10 baravuga nkunze u Rwanda bateze baravuga ati icyo ni ikimenyetso se cyangwa ni ikinamico mwakinaga, erega amayeri yanyu yaramenyekana. Noneho Berito Nkamba aravuga ati niyo mbare ari hehe ko mutamutanga. Nkuru nziza Etienne avuga ati umubanyi mubi acanishamwo abavandimwe. Noneho Donatien Nduwayeza aravuga ati perezida w'u Burundi yabuze igisubizo ku bana b'u Burundi bashiriye mu mashyamba ya Kongo, atangira kubabeshya yitwaza u Rwanda ariko arebeshya. Van Deri Van Serge aravuga ati nyamara twakoze neza icy'amategeko ateganya, njye mbona ibihugu duturanye bidutamikana kugira ngo bizadushoremo intambara, ariko u Rwanda ntacyo rutagira ngo rushyire imbere urukundo nabo rwa Kivani ndimwe sinzi amaherezo. Hano rero ni komantere nyinshi zigiye zinyuranye hano ku byo batangaje no kuri Radio TV10 gusa, ariko ikiri kuvugwa cyane cyane ni ibi ngibi byagiye bitangazwa n'abaperezida bombi cyangwa se perezida w'u Burundi nanone uje avuga ati ibibazo biri ahangaha bikwiriye gukemuka byanze bikunze. Iyi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagaje ambasaderi muri Kenya na EAC nyuma y'ishingwa ry'umutwe uyirwanya washingiwe muri Kenya, hakajyaho amasezerano muri Kenya iri muri East Africa. Ariko buriya nicyo kintu ngaruko buriya ku banyafrika, les Africains ubona ko kuzagira ngo uzayibone Afrika yunze ubumwe ni ibintu bizabagora. Bitewe n'iki? Ntabwo biterwa ibingibi n'abaturage ba Afrika. Abaturage ba Afrika bashaka kwirira, bagahinga, bagakora, bafite imbaraga zo gukora, bafite ubushake bwo gukora, kuko abenshi banagwa mu mazi bagiye gushakira ubuzima i Burayi kubera ubutegetsi bw'ibitugu baba bagiye bahunga n'inzara n'ibiki byose, kandi abanyaburayi n'abaki bose bakaza baje kubishakisha muri Afrika, kandi abanyafrika babisize iwabo bakaza baje kubirwanira muri Afrika. Afrika yunze ubumwe, Uburayi bwo bwunze ubumwe biragaragara ntibarwanyana. Amerika yunze ubumwe, ariko Afrika yunze ubumwe byarayinaniye. Ni ikintu nibaza nka Kenya, u Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania n'ibindi bihugu byagiye byose muri East Africa byakwifuza ko Kongo ibabarikaniza cyangwa se isadukamwe ibice kubera iki, kandi bari gukora igihugu kimwe bita East Africa. Ni nk'igihugu kimwe na Afrika yunze ubumwe, bifuza ko ibamwe ibihugu byinshi, ngo ibyo bihugu byinshi bimara iki kandi bari gushyira hamwe mu kugira biriya nibyo cyabindi tugarukamo tukavuga tuti ibi byose birwa bita ngo East Africa bya Afrika yunze ubumwe. Ibi ngibi byose ni ibintu by'icyuka byo kugira ngo abantu baterane. Biriya byose byagombye no kuvaho, izo ngendo zose zikavaho zo kumva ngo bagiye guhura ngo kugira ngo bakore oya, ntabwo ari ibya none n'ibyo urubyiruko ruzaza ngo rutangire rubyitoza ubu ngubu, kuko aba bantu bariho ntabwo babishoboye, baragendera mu kwakwamatsa ibihugu cyane. Nicyo kintu kigaragara kuko ari abantu babishoboye. Afrika iba yarunze ubumwe kera, East Africa iba yaramaze kuba East Africa yarunze ubumwe kuko bari babikoze batangiye kujya bagendera kwiranga muntu ari kureba izi maguyi zirimo igihugu sura gisaturamo, kandi ushaka igihugu n'ubundi mwaramaze kunga ubumwe, urumva hatarimo maguyi ahubwo zo kugira ngo mubakwege mubone ukuntu mugira mu ibibazo bivuka. Hano rero Kenya bavuga ko hafondewe uyu mutwe, ariko ubundi ugereranyije imiterere cyangwa se imitegekere y'abamatsi ibihugu ku ruhande rwa Amerika, urabona ko Amerika nk'iki kintu yakirwanyije, ariko nongere Amerika yakirwanyije hari nubona ko Ubwongereza busa naho nta kintu buvuga cyane kuri iyi dosiye muri Kongo. Ubona ko Amerika ariyo ubona ibivugaho cyane, ku Ubwongereza buri muri diro n'u Rwanda mu kuzana bimukira, abategetsi babo bariyumvikanira n'iki. Ubwongereza ni pare wa nuza wa Kenya, ni pare w'Abagande. Ubwo rero ntabwo buriya ibihugu Ubwongereza bukorana nabyo cyangwa se bitewe n'ayo madini buriya ntabwo bapfa kubinyeganyeza. Icyo ni kiba kigaragara. Niyo mpamvu buriya kuri ntoza kuri Kongo ibikwiriye gushakira ahandi, buriya niyo mpamvu nayo iri gushakisha imbaraga wenda ahandi. Gusa ariko twakwibagirwa ko muri politike, mwibuke ko politike y'isi ni politike nkunda kuvuga ko ari politike y'ikuzimu. Njya mvuga ko ari ikuzimu kubera iki?
kubera ko ari politiki ivuga ngo nta rukundo. Ikintu kitari mu rukundo burya ni politiki mbi cyane, kuko ikintu kitari mu rukundo nta mana ibirimo, kuko no muri Bibiliya yaranditse ngo udakunda ntabaza Imana, kuko Imana ari urukundo. Ni ukuvuga ko politiki y'isi rero yubakiye ku kinyoma, ariyo politiki dushaka guhindura ikubakira ku rukundo aho kugira ngo yubakire ku nyungu. Inyungu zikaza uko zikaza zikurikiye urukundo. Ni ukuvuga ngo rero washingiye kuri politiki iriho ubu ngubu, igihe cyose Kongo izakubita cyangwa se izahashya abayirwanya bose, izabahashya nk'uko Burundi bwabahashije bukagira gute, byanze urabona nko kuri kiragiye ku bwa Nkurunziza wabonaga ko 2015 wabonaga ko rwose bavuga ati Burundi amasanction n'ibiki byose ni, ariko Burundi bwaje kwigaranzura. Ndetse icyo gihe mu gihe bararwanga n'isi yose irabutererana bafatira mbarigo, bakagira bavugira kuri president ngo akikingirana mu nzu Burundi n'iki. Hasi Burundi ubona ubu ngubu inkunga zaragomorotse, biki byose burimo buratera imbere ku munsi ku munsi. No kuvuga ngo ni rapport de force, icyo bita imbaraga. Muri politike y'ubu nta rukundo, ni ukugaragaza imbaraga. Kongo igiye izakubita neza neza igashwanyaguza mugani gatsinda ku buryo nta muntu numwe, abo bose bayirwanya, kuko buriya hari igihe ugaruka ukavuga ati ngo hari abantu bavuga bati yanyeshamba za 23 ziraye zicura intwaro, zifite amafaranga n'ikisi yo kugura intwaro cyangwa ziki. Ahubwo ikibazo naho izo ntwaro zigenda zituruka zo kurwanya iyo M20 kurwanya Kongo. Igihe Kongo rero n'abayoboke bayo n'abaturage bayo bazabasha guhagarara kigabo, ibyo bihugu byose bizaza kubera ko ifite ubutunzi, ifite ibyo kurya, ifite bose bazaza kuyigurira bayihahire, ihende bamwe cyangwa se ishyire kwibere abandi, ariko igihugu cyose kigomba kurindwa n'imbaraga z'abacyo. Iryo ni ijambo ryiza ku bakongomani mugomba kumenya, mugomba kandi ko kubona ko iyi myaka bamaze cyangwa imyaka 2 bahangana nta urarenga umutaro mu bayifashe, haza mu bagize aho ngaho, ubona ko vraiment Kongo bihagazeho. Mwe twayaga tuvuga ngo Kongo ngo bamwajyaga muvuga ngo bakongomani ngo ni ibinyabwoba ni ibiki byose ngo kubita haguru hasi ugahingukira Kinshasa, ariko ubu ngubu imyaka ibaye 2 nta nuragera Igoma. Urumva ko ibintu rero hariya bitoroshye, ariko gusa icyo dushyigikiye cyane twebwe twemera imbere ya byose ni amahoro kurusha byose, nuko umuturage yicara. Kandi buriya byari byiza cyane Kongo yinjiye muri East Africa, byari amahirwe ku bihugu byose byo muri East Africa kugira ngo bijye gukorera muri Kongo. Niba umunyaburaya viburaye ngo aje gushakisha ubutunzi muri Kongo, byari byoroshye kugira ngo muri East Africa ageremo, kubera ko byari byabaye byiza muri wa mubano. Kisekedi rero yari yabijemo neza, bituma agira abana n'ibyo bihugu atari ko urabona ko ibyavuye muri nukuvuga rero byabaye muri Kongo. Urabona ko Kongo yagamagaje ambasaderi wayo ndetse no wa East Africa, urabona ko bugufi yo kugira ngo basesa amasezerano cyangwa se bave muri East Africa burundu inarangire. Kongo mwabonye ibyagiye biba, Kenya iti ntago tuzahava, Ruto yaranavuga ati ntago twava muri Kenya, ntago twava muri Kongo, tumaze kuhakora ibikorwa byinshi, ariko mu minota ingahe ntibamenye ko bahavuye. Ingabo za Uganda zo zirahavuye zose. M23 murabona aho byari bigeze, bamwe bavugaga bati M23 yihisha muri zirangabere ikaba yanagira, ariko urabona ko yakoze ikindi kintu bita alliance. Uretse ko ukuntu biriya bintu bya alliance cyangwa se iki, keretse wenda ari izindi ngabo z'Abanyamerika zaba zajemo nk'ingabo komutere cyangwa se izindi ntwaro karundura zindi zidasanzwe, ariko alliance yabona ngiye kuri bwanjye mbona ari nk'ibisangwe, wenda byari biwasa byari binasanzwe, ariko bikaba byagiye hagaragara. Biriya n'uburi ni M23 avuye muri CNDP yavuye mu yindi, M23 ijya mu yindi, nuko nguko ibintu bigenda bihindagurika, ariko ibintu uko ngiye mbona bikiri muri bya bindi. Ahangaha kuri ngi nongere mbibutse abo kurikira iki kiganiro, hari intore hano ziba zishyikiye ngo intambara zigasimbwa ngo intambara, ngo M23 akubita abantu niko bapfa, uko kubise nayo niko kubitwa igapfa, abenshi bagapfa, siko ikazi kabarimbagura, nabo bakubita nabo hari mwabapfamo. Byose ni perite y'Abanyafrika ku bantu bahagombye ko bari gukorera Afrika. Ibyo ngibyo n'ubuso yaho mwebwe mwigoga mwahagiza mwugira gute, abantu mwabaga mu rubuga rw'imikino mushyushya mwagiye mu rubuga rw'imbunda, aho mwaharaniye yuko cyangwa se ngo mwamagane abashoza intambara, ahubwo giye ku bwanjye M23 abantu bose abenshi bumva barimo bagaragara, bumva ko bari mu buyobozi muri Kongo,
ari n'uriya wagiye muri coalition nawe yari akuriye amatora muri Kongo, nabo bose bari abasirikare muri numva ahubwo bari bavuga bati turarevandika ibi. Abenshi bari bakwiriye kuba bari guharanira yuko habaho amatora, ndetse bari no mu matora ubu ngubu bari guhangana na Kisekedi nk'uko bakatumbi bameze n'ibiki. Giye ku bwanjye mbona ari amatora yo muri Kongo, biriya bintu ni byiza kuko Kongo abakandida bose bajya, nta wiyamamaza ngo bamufunge uko yiyamamaje. Amatora bajyamo bakiyamamaza bakazenguruka hirya no hino basaba amajwi, umuntu akabona amajwi yakoreye. Wose tuyebe wese aho umuntu yiyamamaza cyangwa akagira igitekerezo bagahita bamunyabikamo. Ngira ngo ibyo ngibyo turabizi, tujye twitonda cyane. Nuko rero ibyo ngibyo niba tubizi twakagombye kuvuga tuti ikintu gikwiye cyane kuri twebwe, cyangwa se gikwiye kubaharanira kurwana kurusha uko bakagombye guharanira yuko amahoro yagombye kubaho iteka, nuko bahagombye kwiharanira nyabo. Nuko twiyomokere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamagaje ambasaderi muri Kenya na EAC nyuma y'ishingwa ry'umutwe uyirwanya. Hari uwo bita rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yahamagaje ambasaderi wayo muri Kenya ngo bagirane ibiganiro nyuma y'uko muri Kenya hashingiwe ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Arechibamba yavuze ko igihugu cye cyahamagaje ugihagarariye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ufite icyicaro i Arusha muri Tanzania. Ntacyo EAC yari yatangaza ku mugaragaro. Ibi rero bibaye nyuma y'uko kuwa gatanu i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya muri hoteli Serena, Corneille Nangaa yahoze ari umukuru w'akanama k'amatora ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaye atangiza ihuriro rya politiki na gisirikare ryo kurwanya leta ya Kongo ryiswe Alliance Fleuve Congo. Mu itangazo ryo kuri iki cyumweru, leta ya Kenya yavuze ko yamenye mu bitangazamakuru ko bamwe mu banyekongo bavuga ko bakorana n'imitwe y'inyeshyamba muri Kongo bakoreye ikiganiro n'abanyamakuru Nairobi batangaza ibiboneka ko biteje ibyago kuri Kongo. Areba rero itangazo rya Kenya se nta butasigira mu Rwanda. Kenya ari ibyo ngibyo bimwe noza Ramungu Muhozi yavugaga ati Kenya twayifata umunota umwe, na Ruto bagenda bakamufata agashiduka bamufungiye Kinshasa. Ari ibyo ntabwo ushobora gukoresha conference de presse ingana kuriya, umenya hari yaranabagara yiva hari sinibuka ngo umara amasaha ngahe uri kugira gute batarame iyo hoteli si nta maneko zibamo ntaki, ku buryo bamuhara ntago bava ngo nawe babyumvise mu bitangazamakuru. Nta leta ishobora kuvuga ikintu cyabereye mu gihugu cyayo nka kiriya haba hari yanse z'inyeshyamba batabizi ahubwo biriya ni bya politike bita masque pour les circonstances. Ku maska ngira ngo urabizi ko ukuntu umuntu aza agakora akantu inyuma akagasiga irangi ry'umweru inyuma kandi imbere ari ikintu kitikiri ukundi kuntu. Nibyo rero niko ngiye mbibona, buriya ntago byahuje kubera ko babona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari y'umwanda cyangwa se ari ukundi kubibona ati hoya. Noneho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero ya Kenya Musalia Mudavadi yavuze ko Kenya ari leta ifunguye, igendwa kandi igendera kuri demokarasi, aho ubwisanzure bw'itangazamakuru bwemewe. Kubw'ibyo abanyagihugu n'abatari abanyagihugu bashobora kuganira n'ibitangazamakuru byo muri Kenya batabimenyesheje leta. Kenya yitandukanyije n'ibikorwa by'abahungabanya Kongo. Yari yaravuga ngo abanyagihugu n'abake, ariko se bibaye imitwe y'inyeshyamba. Mu Rwanda uramutse ubikoze uketse bahiki, keretse niba babitekereje batireka tubikorere muri Kenya kubera ko ibyo ngibyo byemewe. None zabaye nk'inama yanogerejwe muri Kenya ho kwizwi, hakagiraho bakubita igisaso. Ariko uzi kunogereza inama ahantu yo kugira ngo ujye guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu, biriya birenze ibyo by'ubwisanzure. Kunogereza inama ahantu n'ikiganiro n'abanyamakuru yuko mugomba kujya kudestabiliza igihugu, nawe wari ubaye muri kubera mwe ibiri kubamo intambara iri guca ibintu, nawe wabibona. Minisitiri rero Mudavadi yavuze ko Kenya yitandukanyije n'amagambo ayo ariyo yose cyangwa ibikorwa bishobora
guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu cy'inshuti cya Kongo. Yongeyeho ko Kenya yatangiye iperereza ryo kumenya imyirondoro y'abakoze itangazo ry'iryo huriro no kumenya ikigero ibyo bavuze biri aharenze imvugo yemewe n'itegeko nshinga. Hano rero buriya mu Rwanda ndibuka ko byonyine mwibuka Uganda hari gukemangwa ibintu ngo Uganda ngo ifite ngo abantu ngo barwanye ubutegetsi. Muribuka niba ari ambasaderi nde wajyaga muri RNC ngo yajyagayo muribuka ukuntu byagenze, umuriro waratse. Mwibuka ukuntu abanyarwanda kujya muri Uganda byagenze, imipaka uko byagenze murabizi uko bimeze. Ati twikomereza, ati rero Kenya yongeye gushimangira ko nta ruhare ifite mu bibera imbere muri DRC kandi yiyemeje gukomeza gushyigikira amahoro, umutekano no gushimangira demokarasi w'icyo gihugu. Mbere yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yabwiye Radio Top Congo ko yo muri icyo gihugu ko leta ya Kenya ishobora kwirengera ingaruka zava mu kwemera ishingwa ry'iryo huriro. Yagize ati guverinoma yacu ifite inshingano mu gusaba ibisobanuro guverinoma ya Kenya by'umwihariko kuko Bwana Corneille Nangaa yarase ubufasha ndetse ashima ubufasha baba barahawe na guverinoma ya Kenya. Ntubyumva, yatse ubufasha ndetse aranabishimira Corneille Nangaa. Nangaa ramaze amezi aba mu buhungiro yavuze ko iryo huriro ririmo imitwe nibura 9 yitwaje intwaro rigamije kongera kubaka igihugu no kugarura amahoro kubera ko ubutegetsi bwabunaniye nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru AFP. Mu gutangiza AFC Nangaa yari kumwe n'abandimo Bertrand Bisimwa, umukuru wa politike n'umutwe w'inyeshyamba ya 23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitangazwa kenshi nko muri raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye ko M23 ifashwa n'u Rwanda mu buryo bw'abasirikare n'ibikoresho. U Rwanda rero rwakomeje kubihakana. Igitutsi ku baturage ba Kongo. Hagati aho ambasaderi wa Amerika i Kinshasa wo bita Lucy Timiran yavuze ko iyo ambasade ihangayikishijwe bikomeye n'itangazwa ry'ishingwa rya AFC irimo Nangaa na Michel Rukunda unazwi nka Makanika, umukuru w'umutwe witwaje intwaro wa Twirwaneho. Bombi basanzwe bafatiwe ibihano na Amerika nk'uko bimeze no ku mutwe wa M23. Mu butumwa rero ku rubuga nkoranyambaga rwa X yari Twitter kera, ambasaderi wo bita Timiren yavuze ko ishingwa rya AFC ari igitutsi ku baturage ba Kongo mu gihe bitegura amatora yo kuwa gatatu. Yasabye abashaka by'ukuri kurangiza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gukurikiza ibikorwa byo mu karere bigamije amahoro nka gahunda ya Rwanda na Nairobi. Gahunda ya Nairobi na Rwanda rero Kembura deja yararangiye kubera ko ibyavugiwemo nyine n'igihe bari babihase n'ibyarangiye. Ubu ngubu ni intambara barimo. Yongeyeho ko Amerika iteganya gufatira ibihano uwo ari we wese uzabangamira demokarasi cyangwa amahoro n'umutekano bya Kongo n'akarere kayikikije. Bintu Keita, intumwa yihariye muri DRC Congo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye akaba n'umukuru w'ubutumwa bwa MONUSCO, nawe yamaganye iryo huriro. Yashishikarije AFC kureka igikorwa icyo ari cyo cyose cy'urugomo gishobora guhungabanya umutekano w'icyo gihugu. Anasaba M23 gukurikiza gahunda ya Rwanda no gushyira intwaro hasi nta kindi ibanje gusaba. Corneille Nangaa niwe wari umukuru w'akanama k'amatora ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi yatangazwaga ko ari we watsinze amatora ya perezida wo mu Ukuboza 2018. Muri Kanama mu kwa 8 uyu mwaka, Nangaa yabwiye Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri DRC ko yahunze kuko atari akize umutekano we nyuma y'uko abapolisi bamurindaga bakuweho. Muri Gashyantare, Nangaa yari yashinze ishyaka rya Action pour la Dignité du Congo Edition Peuple ADCP ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere yari yavuze ko aziyamamaza mu matora yo kuwa gatanu
kuwa gatatu. Ariko muri icyo kiganiro na Radio Okapi yavuze ko igikorwa cy'amatora kirimo kuba kirangwamo ukugama ikirego akanama k'amatora gahakana. Hano rero ngira ngo ni Radio BBC gahuza miryango dukesha iyi nkuru. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ko abakongomani batigeze baripfana, ariko icyo tubona kandi umuntu yanavuga ahangaha, ibi ngibi by'abakongomani cyangwa se cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nagira ngo mabwire yuko cyangwa na sirito abanyamerika abanyamerika ntabwo ibyabo kuvuga ngo ibingibi ngo dukunda ntango mu magambo ni iki. Hano nababwiye ko abanyamerika icyo bazareba bashatse bazatera inkunga ya 23 arabwenge, bayitere Kongo arabwenge, batsiburane zanesha undi bazamuyoboka. Ya 23 ifashe ibarikanije nk'uko ibishaka bayiyoboka. Kongo ibakubise bazakorana nuko Amerika ikora ibyo ngibyo byo kuvuga ngo iki bakora ubundi singanda zabo ko zicuruza intwaro zagurwa nande mwa abanyafrika nk'umuticanye. Tugane ku musozo w'ikiganiro, mbashimira uburyo mukomeje kudukurikira mubana natwe mu biganiro byose biri gusoza umwaka. Kongera tubasaba gukora subscribe, like ndetse na share. Ni mwizerwa Silva, perezida wa PS imbere kuri Kigali mu Rwanda. Dukomeza dusaba Imana kugira ngo Imana ikomeze idufashe, iturinde ibibazo byose kandi duhe gutsinda ikibi, ahubwo ikiza kiganze mu isi ndetse no mu Rwanda rwacu. Mukomere cyane.